Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagi kon mamueri narinaw na ditanu di pelilalilang nagu di kukur mata si sagi yang kotoa bebe ini pageri ini asware kena prinsesa sitin ura dirawat tanah samaging. Sagi isok requestnya na kumiatid na alungan nakate ikay tumantanuron. Sa wadap mana dikurun kesar keso amantang na gay kabuk manama apa prinsesa si tinur. Sa salamang kuskano puruman sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka besaran iman ye dituranan madimi bendera ino kagia pengen hidumaku minang lawan akan
kasih kami pangangari mga abeng sa burong pinoapuni gedeni pakali pating kaden lawan kami ya kasunge kasamiati kami durung kabentuk ya asum sangat tano kuaula nagu berat yang keran mga ayun kaya anay lagi kan ino kuning demi kaden na beberapa kaden na berlagi kala abu samarinau lagu ami hari buam mga paguragi mga ayun kana ayabi abeling kaduwi dekalintan maran ya amaku tanian ya gedungan ya lawan kami diri waras senang naku nari kunai prinsesa Siti Nora dirawat sama agung tanah tara kayu lianin sama ratu rawatan samunun nagi nani lala aku ino obe kuribuna ididiu nagi iman lawan kami airani kini bu nasi kena kini wa